hakuosha nawo nindi wanta wa mwiwuru niwo hamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwakayijimiki mwijina da Tata ni da Mwana ni da Spiritu wajira mwakayitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka. Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu. Tentamenu alunda mzanga lulelo kuduwana chenyi hampepe la tucheshikwa kula luihu la mumukanda wanzambi. Luihu lwe chumu ifikuda lelo tunakosha netu. Mwanta Yesu chalala wakenza tahindi. Twalenu masuku matunga ejima ayeseki mutena wakuyitongekela ejima ayeseki. Munaitide nyaka makomba kaji ayedi na kushilahu kufuma mpinji yenjiri mwanta Yesu wa maseki na kufua kuindi na kusanguka. Ilanga heno kanda afui yena wahani ni kukana kudi ana indi adinga na kumulondela. Nindi wambakeza chengi na kuitambula. Wambakeza na kuisenda kulondaka shakami. Nindi muna muyulu. Dichi antra mavulu mkuita kwa yaka anadinga na kuyula chalala Yesu wakenza tahindi. Tunafuiri tuwanu kwashi kufuma mukanda wanzambi. Munatentama nami bwamdenu wana kine digajinga. Kunesu cheshikudiza mana mukanda wanzambi. Enga mwifukuda lelu chubakulenu mukanda wa Yohanu wansangu yaiwahi chapter 14 chukutanga mavesi asatu verse 1, 2 ni 3. Hanu mwanta Yesu dina kuoshi na watu mbanji chwindi adi hanka wawo udina kuitangisha yuma ya wanta wanzambi kulonda ashaliha maseki ashimata mukwerela kwawo kulonda abulu kuhenguka na kulondela ntangishiru jaluwa jampata munu mwishina jamkunkulwayi anasuna kinawo bayi mwaka mamunyichima yenuku mwamukwerela nganzambi inkwela leo nina minawa mwitera Tata yami makushaka mwikala mwamvulu nehi mwadi ngichocho chiku nadi kuileja nuku yana kuilongeshira mwakushakama chineri nami nuku yana kuilongeshira mwakushakama ami aweni na kenza chenye na kuitambula kulonda kuna kekalami dikumwa kekala ni nenu nawa. Hanu mwanta Yesu udina kuhana kushika kukana chikani nuchasweja kukola chikani nuchasweja kulema mkuhanda kwa mka Kristu wejima udina kuleja atumbanji twindi nindi inakufunta kudi Tata wantemesheri inakufunta mwiulu mulonga mwanta Yesu hafumini hamasekuku yena wafumini mwiulu ilanga hakengele kuishia atumbanji twindi nei ampampuku nei anshona kuwa kengeli aishiri kuchingeja munyichuma yao hela kuhita mkukala hela kuhita muyuma ya kweseka kweneni wena eruki nao kamana adiho hano wa maseki chaka pinjikantesha dichi hano dina kuileja nindi kwa kama munyichuma yenu nehi atumbanji adinga atashikadei kwa kama mulongadi watashikidei kuileja nindi akamujaha yefukuda mchisa chwaka sanguka wakaya mwiulu kuli Tata indi kwa fumini wena akengeli ashakami nindi mpinji yejima kulonda atreshi kuyirira yume ya kumujimba kuyidisha anukenu waidishiri hana hadishiri makomba kaji awanchu awana ni atanu ekutiri kuzatisha inshisha antesha ni mankendi antesha oha kuivulisha na ngovu jindi nano chineri wadinga hinzambi mu mujimba
wa wonchu dichi hada hanu achumbanjinu wena adinga na kutongojoka nao ashakami nao hamaseki kulonda atreshi kuikwasha kumujimba ampinjikwa nao adinga na kukenga kuleme nako chikuimo nao adina yeni una kuirai haya misha kulonda anchu aingi kalemesha na kuyakama ilanga yena nindidi mkwelera nganzambi mkwelere ni nami impinjisha jivulu achumbanji adinga na kuenda na mwanta Yesu ilanga hi adinga amkuhelela kumulongadi mulonga hi adinga na spiritu wanzambi mudu wenako hadi chambo akachika wena na nechu tunamkwelera mwanta Yesu lelo tunamkwelera mwanta Yesu chukweti chikaninu cha spiritu wanzambi mudetu dodi fudi chomkwelera mwanta Yesu spiritu wanzambu wenji na kushakama mudetu tunamkwelera mwanta Yesu na twiru kishiyumi chunyeri kichikupunetu dina kwinza ilanga wakwetu atumbanjishwa mwanta Yesu yadinga na spiritu wanzambi ifugoda mkweleleru mwanta Yesu spiritu wanzambi wadinga kanda enzi na kushakama mudu wena mwanta Yesu wadinga na kuyinka spiritu yindi chantu ho aitambula chengi mulonga himpinjia mkanda wa ukuru nechina chalomberi David mu mkanda wa masamu nindi baye umfumisha spiritu weyuku baye umfumisha hadamu kumulonga nukuhanda mwaya muchima wami spiritu wanzambi mu mkanda wa ukuru wadinga hona kuinza hadanchu atondera inzambi afunta chengi ilanga lelo nezina kushakamana nechu nomkwelera mwanta Yesu kutuhemba chaya akayejima na kutushikija kuri inzambi chakeza mwanta Yesu na kutusendai dichinindi muitira tata yami makushakama mwekala mwamuvulu inakuya na kuilongeshela mwakushakama inakuya na kuilongeshela mwakushakama nei muitira tata yami makushakama mwadinga mwantesha mutena unaireje dehi muiruki nindi nandi kuireja nami mwakushakama mwantesha ilanga odina kuireja nindi bayi mwakamako mwakushakama mwamuvulu ninenu mwakashakamamu enu mukunkuhelela nindidi chineri nami nikwera kuilongeshera mwakushakama ama weni Yesu nakenza chenyi na kuitambula tiyenu mwani mumkanda wanzambi chokutanga mpinjija jivulu mumkanda wa iriru chapter 5 Petulu na Yohana na ikasu mukarea hinyuwenji na kuifumishamu kanyelu wafumini kuyulu kudi nzambi nzambi na zati yuma ya ivulu kukwasha antu indi angelu na zati shi chuwalu na zati shi yuma ya lengeri ya ivulu kulona kukwasha antu indi ilanga hanu unakushimna nindi wakenza na kusenda awana mkuweleri etuna mkuweleri yomweni ndi Yesu wakenza hakatemesha angelu nindi yenu makaisenduku yomweni ndi wakenza na kuchutambula wakenza kulonda chakatweshikwe na kushakama nindi kuikala yena Yesu wekala kudi muyulu kubadika kwa nyaka makomba kaji ayedi anahiti munyima mwanta Yesu wafuntiri muyulu hanyuma ya kuira yumanyi hanyuma ya kukabakie na hanshidije twetu hanyuma ya kukabakie na hanshidije ya yumkwetu hanyuma ya kukabakie na hanshidije amami hanyuma ya kumusea na kumufwijira mazengi na kumusaula kudi anchu akudilenyela yena wovwahililili amukabishiri amweteri amuchukiri amushiri hakulusu na kumpopa hakulusu hamuna wakwanshidi na kumufwikija naye wadinga sanyilonga ilanga yena hadinga na shidini muko mwanta Yesu wafwili ampoperi hakulusu hakufa yakumuchonka niyo ngakumbavu iko kuidika mashini menji mashi kuikala chikumba useya wa mwinu wetu wakuchukula na chikonshidije tukulonda chwa mwini na kuchwana kena shidije tukuli nzambu wajila wabula kutara hashidi mlonga mushimbia nzamba asuneke nao chekadu kupwekesha mashi koskwana kena shiduku Aheberu chapter 9 na verse 22 mwanta Yesu akupwekesha mashi indi kubadika mashi awangombi na wampembi na wa anyikoku apwekeshere mu mkanda wa ukulu adinga hona kubuta nshidi jao chakapinji kantesha mulonga atwaleke luna kuchila na kuchila na kuchila ilanga mwanta Yesu chenjiri waza tili mudimu wakututokesha na mashi indi kamuhovu bwenyi chahaya yaka yeshima ndichuma china mweka na azati demu dimu wejima to hakufunta muyulu ilanga hino kandafu ntinindi nakenza chengi na kuitambula eno ami hana ashimu nindi wakenza na kusenda antu ejimako
kudanchu aoshanga nawo mwanta Yesu wakenzera kusenda anchu ejima inehi mwani mwanta Yesu nakwenzera kusenda isekada wanchu dimho awana mkweleri yena nawo dichamwe nchawo waifwiriri hakulusu kola ishidi chao dichei mkwechu ewa mkwereri mwanta Yesu tahindi wakayanindi tahindi wakashala unakwenzera kusenda anchu indi ejima na mkwereri hanakwenzera kusenda ejimaku unakwenzera kusenda echi tuna mkuhereri dichine yena nenzidei lelo wakayanindi hana kutena nindi wakenzera kusenda nchona kwa kupomba kuchipombelo cha mishoni kuicha katolika kuicha CCC kuicha chipompelo cha Baptist inehi unakwenzera kusenda ejimana mkuhereri muwalala mumkanda wa Timoteu wa mchiyedi nao inzambu weruka antu indi ejima no kudu kwa ejima wa yiluka hela kudifuikisha nei nineyo wa kuiluka wakachosha kudifuikisha kumesa nzambuko wakati ya ansonyi anuke nkishimu cha nana jiki 10 atanu adinga babala atanu adinga kadumana ilanga adifuikishiri ne chalala nuwena adina kuyana kudumanga na nsumbuli di Kristo Yesu ilanga chashikiri kalemba ejima ayiri ine atanu amana di ayiri mulonga di adinga na spiritu wanzambi mudu wena adinga na kuchingeja kweniku nilelu kudanchwa amavula atifikijanga ne amwiruka mwanta Yesu amkuwerera ilanga yamkuwererako china kuinza mwanta Yesu hambaka isendako nei mwanta Yesu kuinza lelo yemkwechu dina kuntia lelo na kumona wakayanyindi tahindi wakashala inshidije jana kinende tahindi kanda mulo muna oshidimu nukutanga mazumu mkanda wa Titusa kulumbulula chekala inzambi yeni unahani chikaninu iu Yesu Kristu unatwinki ichi chikaninu mkanda wa Titusa nasine kinau na kuchinyeja wumi wa haya nyaka wachukaninu kudinzambi wabula kutresha kutwamba hadi nyaka ya munu ya munyima yejima ichidi kanda na kuchinyeja uumi wa haya nyaka watukani nukudinzambi wabula kutresha kutwamba hadi nyaka ya munyuma yejima ichidi kanda iunzambu na akani hakatwambako hatwambangako muna woshi nindi wakenza na kutusenda dimu anuke nchashimini mwanta Yesu nindi Petro wakadikala kasatu chamweke nindine chamweke ni wadikalika ngahi kasatu chashimini ninda akampopa akulusu akamuhela akamujaha kuda Yudea na akurumpijao chamweke nindine chamweke chashimini nindi wambaka saunka mukufa hefuda mchisachu chamweke ntahindi chamweke wasaunkire hefuda mchingahi da mchisachu unsaho dumo mkanda wanzambi Luka na chinki unsaho Mateo na chinki unsaho Marko na chinki unsaho niyo wana chinki unsaho Paulo niela na chinki unsaho mkanda wa Korinda wa mchimu chapter 15 verse 1 kushika 4 Yesu wasamukiri mukufa wahanda dichei mkwechu wa mkwera de mwanta Yesu tahindi kanda china woshi nindi wakenzana kusenda anchu indi dimuna kuiza ichidi chikanino cha sweja china twinki tudina kuchinyeja kuinza kwindi yena odina kuinza na kusenda echuna mkwere nenenzi de lelo yewaka yakudi mu chapter 2 mkanda wa Titusa na verse ya 13 naodi na kutalila kuchinyeja kwa tishanga kuwaha ni chakamweka na lubanjilwa kulema kwanza ambi yetu muneni chamwe nchetu Yesu Kristu hinzambi hichamwe nchetu muneni unakumweka na katataka na kuinza na kutusenda echo amineru kinamchina kuinza mwanta Yesu nakaya nindi mulonga na mkwerera de nangana ke nshidijami jejima baine ndi muntu wa muwahuko mulonga na nochineri na mweni nshidijami ja ukombi jinadina kuila kutwamba kuchukana jindombu hakungamwina china mkwerereri yena na muamfiriri hanshidijami jejima yami nakojejeri kufa kuindia kulusu yami na mtwereri kukulusu nshidijami ja mtwereri kukulusu inakadika lako leru nangamwini ninei mkwechu na wa mwanta Yesu dinango vya kukwamwina nei eyu kubula kuchinchikisha mchima wei neo kudizoza nei mwana wa nyanya na kuiteje ne dimu muna oshi Yesu dimu amnidi mkwanshidi yena walonga yena hakwetishiduko yena wamfwiriri amujikiri mwijamu asamuka mkufa kukwamwina tangaku mkanda wa Korinda wa mchimu chapter 15 verse 1 kushika 4 budi insangwei wa na iteni naudi touch
Kristu Yesu wafwire kukola nshidi jetu mumwanyi kanda ya jira. Chamuchiyedi nao amujikiri muijamu. Mumwanyi kanda ya jira chamuchisatu wasankiri mukufa hefuguda mchisatu mumwanyi kanda ya jira. Maria wafa asanguka ku helantwa na idi mda wasanguka hasanguka ku watoka de ila umu windu wa mwine wade udu muyuru kudu mwanta Yesu. Mulowa mkwelele mwanta Yesu. Nei Maria hamkwelele mwanta Yesu kumuteno udu mkalunga heradi wa mvwelele mwanta Yesu. Mulunga yadinga hinjira ho yalongesheri inzambi kulonda mwanta Yesu enzi kudetu. Muhammadu wafa mafwa inda atoka de ku Saudi Arabia dikudi mafwa hindi antwade na kwa kujamu dindi hasaunga mkufako. Buddha wafa de ilanga Yesu Kristu mwana kanzambu wa handa. Wafuriri hashidijeja ukombi, wafuriri hashidijeja kuchamba, wafuriri hashidijeja uvumbi, wafuriri hashidijei jandombu, ishidijeja kubula kova ilamvari, ishidijeja ruisimu muchima. Udina ukenga kwa mwini lelu. Kulonda uikari na kuchinyeja kweni kuchakenza iyena nio kashakamini ndi muiwulu. Neka anda umkweleli mwanta Yesu na ukenga kuiula maruihu. Jikwa ajuno wakenga kuosha kudami. Temeshaku ha 097 220 5544 097 220 544. Chudi kwa shimana kulonda uiluki muwatela kuila kulonda wa mwinewe. China alemtanga ku izuda nzamba na shimni nao di mudi ya Roma chapter 10 verse 9 nao nei ukwiteje na kana kei mulonga nei ukwiteje na kana kei nei Yesu de mwanta bai kudana ke na shiduku kudana ke na shidi wa mwinuku nei ukwiteje na kana ke nei Yesu de mwanta na ukwelera mu muchima weyi nei nzamba musangwiru Yesu mudi afu eyaku kwa mwina lelu dino ukutambula wumi wa hayanyaka nichumukwelera mwanta Yesu kulonda kwa mwini akwinki wumi wa hayanyaka kudena akwechwa mkwelera de mwanta Yesu zangala lenu mwanta ode na kuinza chalala muna oshidimu nindi nai na kuilongeshira makushakama amaweni na kenza chenye na kuitambula yamweni ndio na kuinza na kututambula hakatemesha anyeluku tuhembelenu kuinza kwindi tukalaka lenu tumuzatire nyidi muyindi tushimlenu sangu ya wanta wanzambi kudantanga jetu mabamu jetu adina ukaba adina kwa na ukisika ana mkani mwanta Yesu tuishimweni na kuidirira na kuishinjira kulonda mkwelelu mwanta Yesu kwikala chamwe chao nuwe na tambuli kwa na kena kwa nyilonga yao yanshidi yeji nzambalemi chakade wanchengi mpinji kwao munadenga na nami bamu denu wana kene jinga neidi kalo kunu kuchitoko loki tunashari Falenu masukuma tunga ejima ayeseki mutena wakuyitongekela ejima ayeseki